Kayon Korint Isak Limau. Tuan en Christ yasata. Amech rieko. Imen kachamankin kumail rongamau me ipetak yang kumailer. Me kumail aleyer o kachangakitier amail poson. Rongamau wach ye masen me ipetak yang kumailer. Me kumail murkilar ma kumail changa ni amail poson. Maso amail poson pan wiala me kochmal. Yach patak me kayo kasampal me ialeyer. O ipilpeusa yang kumailer. Tuan Christ kachin popular tipachaikan. Nin tuan inchingtier nan puk sarawi. Tuan kachin sarti o yasata ni kasilun ran. Nin tuan inchingtier nan puk sarawi. Tuan kachin parong teacher amur ong wanparan kriyamenokoros. Mur pil kachin parong solang limap kusamaw an sochekis. Palilautan Israel memorche lel ranwech. Ekay melar. Tuan pil kachin parong sames o mur ong wan paron kokoros. Kachin parong ya kayo mur. Itu aja serimen me iputi nakaiten utan anson iputi. Pangay me pakintitian wan paron ako. Me socho warong atan ke wan paron. Pweki kalokayer memotson coach. Kupur kalangan en coach me iwan paron kila. O kupur kalangan wach soche ola mal rey. Po tatakan wan paron utan laut sang melel en wan paron che kokoros. Kaitekin peinay kel makareta. Po kupur kalangan en coach me mi rey. Ipatak wach me sakin katarangki. Kich koros ngayo Israel. O ipatak wach me kumail kin poson. Tuan achail pan yasata. Pweki autepen ach patak ye tuan Christ kachin yasata sang me melarakan. Tame kay kumail intintaki tene me melarakan soche pan yasata. Melel pochmech Christ soche pil yasata. Ama Christ soche kachin yasata sang mela. Ach patak mal o amail poson mal O pilpalla sang mech sa pan wiyala son katete likamakay tuan coach. Pweki ach katete tar me kachin kaya sata Christ sang mela. Soche kachin kaya sata. Melel poch memelar soche pan yasata. Memelarakan soche pan yasata. Christ pil soche kachin yasata. O Christ soche kachin yasata. Soche kachepen amail poson o pil kumail mimiche nanti pamail kan. Mech pil pan weweki me irailakan me melar o poson Christ relaktaklar. Me achail koparaparki Christ toktokeche achail mauran sampawach. Kichail paiswat sang aramas koros nin sampa. Yech me melelen. Christ kachin yasata sanger me melarakan. Kareta kachin wialar chepin kilel aniraikan memelar tuan arpan piliasata. Po tuan mela chep sang aramas chemen. Tuan yasata sang mela chepto sang aramas chemen. Po tuan aramas koros arkin mekila miniminiong atam. Tuan koros pan yasata sang meur pueki miniminiong Christ. Emenemen ni kai raktawach. Christ mas amur sabal mekan ni anso me eban kachin parato. Murun mech imun sampa pan muyawi. Christ pan kachin peweti kaunakan koros. Melapalap o manamanakan. O kachkiyong coach sam sabal meway. Pa Christ pan kachin kakaon. Coach lau pan kachin kalaweti sabal me imun chichikan o kachkitiyong pan alwalwekan. O imun chichi me pan loti kayo mur ye mela. Papuk sarawi masani. Coach kachkiyong me koros pan alwalwekan. Metete me koros soche weweki me pain coach kachinyang lotiyong pan alwalwan Christ. Po ye coach me kachkiyong pan alwalwan Christ me koros. Po me koros lau pan lotiyong pan manamanan Christ. Ye anso
me pain Christ pan kachin upayong coach me kachikitiyong me korospa. Eri, coach pan kachin kakaon me korusye. Eri, mame melarakan socho pan yasata. Atame pan poita ren iraikan. Mekin walianti memelarakan o alepeptais. Tame kareta rekin walian kiti memelarakan o alepeptais. O bilkich. Tame kareta sepan moitala pain kich ong lokolok o apal anso koros. Rieko. Ikin miminan kabaran mela ran koros. Ikoskosay mech pueki eikin suwaikin kumail ni achail nauran miniminiong Christ Jesus achail kaun. Takachapeyong ye may momon peyong raikan meraseng man lawalokan na nepsos. Ama memelarakan sochapan yasata. Eri kichailen kachin kamkamatupche polakap kichail pan mela. Nintuan aramas arkin inta. Kalaka kumail pichita pan mechikan. Pawarak yung aramas suat kan agin kawela chiak mau. Kumail purotong nan amay lamalampungkan o kachokayati amay wiyawisapungkan. Pamia kay remail mese sa coach. Iintawang kumail mepukach pa kumail en namanang kita. Momon balwar me pan yasata. Ele emen paninta. Ayatuan memelarakan arpan yasata. Sangon balwarta merapan anki. Poy men kowen. Kasesa makisinwaran chuka makapatugutinan puel sochapan wasata ma sochapan mela. Makapatugutinan puel kaitekin palwaran chukeo. Pakisinwar chekis. Ele kisinwaran pilawa. Ta kisinwaran eo sangan chuka choror. Akoch makin kachkiyong kisinwaro momon palwar eo mepan wasata. Nintuan me kupurki. Akin kachkiyong momon palwar ong ni eo kisinwarakan tuan mepan koneng. Utuk en me koras mememur socha mimi ni sangan utuk cheyo. Po eo sang utukan aramas, a eo sang utukan manakan, a eo sang utukan men pirkan, o bil eo sang utuk en mam akan. Bil mia momon warakay, men nanlang o momon warakay, men samta. Eri, linganan waran nanlang kan eo sang. Halingan en waran samta kan eo sang. Eo sang lingan en kachipin. A eo sang linganan maram. A eo sang linganan usukan. A pilinganan usukan wakpesang. Eri, ituan me pan pilwiyawi ni anso me melarakan pan yasata. Ni palwararay kan ar pan serti. Remelar o pan merpesang. Anie pan yasata esolar kak mela de merpesang. Nie pan nan puelti. Mom suat o luach. Ani pan yasata. Pan lingaling o tren roson. Nie kin nan puelti. Kin palwar eo makisen puel. Ani kin yasata. Pan wiala palwar eo makisen ngen. Pue mamie palwar makisen puel. Eri utan pilmie palwar makisen ngen. Popuk sarawi masani. Chepin aramas Adam, uyawita o uyala aramas Norman. A Adam en kayon tiyan muro uyala nganen komor. Kaiten palwar makisen ngen me uyawita mas. Pue palwar makisen puel o mur palwar makisen ngen. Chepin aramas yay Adam. Uyawita sang ni puel. A karyamen en Adam kactito sang nanlang. Iraikan makisen sampa raseng aramaso me uyawita sang puel. A iraikan makisen nanlang kin raseng makactito sang nanlang.
o tuan achay kin powamomon aramaso, mewiyawita sang puel, ituan kichail, bilpan yang, wamomon aramas en nan lengo. Rieko, yech me imenin tawon kumailen. Sangan palwar mewiyawita sangacha utuk o incha, socha kak yang soso kuwain coach. O sango mekin marpesang, sorala socha kak yang anakin meur pachapach. Kumail rong patak rirwach. Kaiten kichay koros pan mela, ab kichay koros pan kiyawakla ni anso chekis, ni marab cheyo, ni anso me kaimsaklan sawi pan pabuk. Pweningilen sawiyo, memelarakan, ab pan yasatang meur mesalar kak mela. Ab kichay koros ab pan kiyawakla. Pwemepan marpesang utan pan kiyawaklang, ni song mesalar kak marpesang. O mepan mela utan pan kiyawaklang, ni song mesalar kak mela. Eri, mepukach lau pan puita, o mepan marpesang pan kiyawaklang, ni mesoche pan marpesang, masanan puk sarawi, a pan pil puita. Mela kamomomlar, o mor pewetier unsak. Kowe, mela, aya manamanen peweti. Ya chechen menin kau. En mela chechen menin kau, kinsang nin tip. O chechen tip, kinsang nikosan neto. Eri, kichail kaping kalangan kiyong coach, makin kach kiyong achail roson, en peweti ni maran achay kaun Jesus Christ. Eri, riyay kan pakapay ko. Kumail kelail, o tataur o lalanong, amail tatak on kauno anso koros. Pokumail ese, me papakauno kaitek tatak mal ew.